svima, Nenadem ovdje, kao što vidite sam u Team Mysticu, ne znam nijem zašto, ali danas ćemo pričati o jednom fenomenalnom programu za video montažu, odnosno za video editovanje. Mnogo vas mi je pitalo sa kojim programom editujem, kako editujem i slično. Neću pričati o tom programu koji ja koristim, zato što sam našao bolji program, odnosno jednostavniji program koji je napravljen baš za youtubere. I ja se zahvaljujem mojim prijateljima iz Filmore koji su mi dali da ja ekskluzivno uradim recenziju tog programa. Ne znam zašto se smejem. O čemu se radi? To je program koji je baš napravljen za youtubere. Nije super profesionalni program kao što je na primjer Premiere koji ja koristim, ali je isto jako dobar i jednostavan za youtubere. Bukvalno taj program je sve što vam treba, ne treba vam ništa, jedino ako baš se ne bavite nekom kompleksnijom montažom, onda će vam trebati možda neki bolji program, ali ovaj program je, verujte mi, sve što vam treba. Kome prvo preporučujem ovaj program? Preporučujem bukvalno svima koji snimaju za YouTube, zato što nije nešto zahtevan program, radit će i na slabijim računarima, vrlo ima lep dizajn, jednostavan je, bukvalno privuci spusti sistem ima. Ali eto da kažem, na primjer, po mom mišljenju program je fenomenalan za gamere iz prostog razloga što ima facecam koji lako možete da ubacite, mislim i na drugim programima možete da ubacite, ali ovdje je to jako jednostavno. Gamerima trebaju samo da seckaju klipove, eventualno ubace neki tekst, logo i eventualno facecam, tako da to ovaj program sve vam omogućava. Jednostavan je. Kome još preporučujem? Na primjer vlogerima. Zašto vlogerima? Zato što ovaj program sadrži specijalne, ne specijalne efekte, već specijalne tekstualne stilove, kako da kažem. Naprimjer, ako ste gledali nekog stranog youtubera kada nešto priča on mlatara rukama i onda izlaze svuda redom ona slova po ekranu, ovaj program ima baš generisana ta slova za vlogere, tako da, po mojom mišljenju, odličan je za vlogere. Odličan je za one koji prave skečeve. Sad, ako pravite neke malo kompleksnije skečeve, morat ćete da kombinujete nekoliko programa, ali je sasvim ok i za one koji prave skečeve. Oni koji prave sličan sadržaj kao ja, takođe je ovaj program dobar za to. Ja sam recimo sa ovim programom pravio moj prethodni video o onim Android aplikacijama, tako da, hajde da vidimo o kom programu se radi. Dakle, počet ćemo odmah od početka sa samim pokretanjem programa. Kao što možete vidjeti sada, ima jako lep taj intro screen i odmah ovdje na početku možete vidjeti dva jednostavna koraka koje trebate da uradite pre nego što pokrenete svoj projekat. Dakle, ovdje na početku birate da li želite u 4:3 ili 16:9 rezoluciji. 4:3 to vam je ona kockasta, kako je ja zovem, a 16:9 to vam je ovo što upravo sada gledate, odnosno widescreen. Ispod birate da li želite da editujete u tom easy modu ili želite u full modu. Easy mod je za one koji su baš novi i koji žele da u par koraka da montiraju, odnosno da brzinski to odrade, dakle u svega par koraka. Pošto ja želim da vam pokažem full verziju ovog programa sa svim tim dodacima, ja ću izabrati ovaj desni mod. Evo ovako, kada se program pokrenuo, program izgleda ovako, kao što vidite, jako je lepog dizajna. Sad ja ću vas lagano sprovesti kroz program, predstavite vam sve ove opcije koje ovdje imaju. Većina vas znaju šta čemu služi, ali ima i oni koji baš ne znaju. Pa idemo redom. Dakle, prva ova opcija, Music, je meni nešto što je jako super u ovom programu, jer imate kolekciju besplatno licencirane muzike i efekata. Tako da, znači, svu ovu muziku možete koristiti i za YouTube i za bilo gde, potpuno je besplatna licenca muzike, tako da to je ono super. Znači, imate veliku kolekciju tih pesama, efekata i naravno, ako vam to nije dovoljno, uvek možete otići na njihov sajt, kliknete ovde na More Effects i skinuti dodatne efekte. Idemo dalje. Tekst efekti su isto jedna jako super stvar ovde, zato što ovde imaju već generisani ti stilovi tekstova, tako da ovi recimo stilovi su uglavnom za one koji rade vlogove i prave vlogove, pa znate ono kada
ako ste gledali možda neke strane youtubere kada oni nešto mlataraju rukama i onda slova svuda izlaze po ekranu, znači upravo takve generisane tekstove ovde imate, naravno jednostavnim dodavanjem, što ću vam i kasnije pokazati, možete da dodate taj tekst, menjate stil teksta, bukvalno jako jednostavno. Znači imate ogromnu kolekciju tekstova, naravno i sami možete da kreirate tekstove, kao što vidite, skroz su cool. Idemo na sledeći, a to su filteri. Kod filtera, ovde što je zanimljivo, svaki program ima neke filtere, jel? Ovaj program ima veliku kolekciju filtera, ali ono što dodatno ima ovaj program jesu oni filteri sa Instagrama. Oni koji koriste Instagram znaju kakve Instagram ima filtere, te iste filtere imate i ovde. Tako da imate ogromnu kolekciju filtera, a naravno ako vam to nije dovoljno možete dodatno da skinete sa njihovog sajta. Tu su takođe i ti takozvani overlaps efekti, odnosno efekti koji idu na neki sadržaj, na primer na neki video ili sliku, vi onda ubacite taj neki efekt i on mu pridode, kao što vidite, taj neki poseban efekt u samom video snimku. Ovde se nalaze ti neki elementi koji vam mogu pomoći da vaš video izgleda što bolje, dakle ovo ne možete da menjate te efekte, već imate same generisane te, kako da ih nazovemo, sličice koje možete ubacivati, odnosno stavljati u video snimku prilikom montaže. Imate recimo za one koji snimaju tutoriale, imaju ove kursore, strelice i tako te stvari koje im može dodatno pomoći. Ovo ovde su oni klasični prelazi, kako ih ja zovem, dakle prelazi koji se koriste između video snimaka, između fotografije ili šta već stavljate u svom projektu. Dakle, ima razne kolekcije, raznih ovih, tako da ako vam i to nije dovoljno, uvek možete da sa njihovog sajta preuzmete još. I kao što vidite, ove sam ja koristio u mom prethodnom videu. Split screen. Ovo je jedna super stvar koja vam omogućava da prepolovite na neki način ekran. Recimo ako sa više snimaka ili fotografija radite, vi možete da prepolovite, na primjer, ekran i onda ovde ubacite jedan video, ovde drugi i to jako lepo izgleda. Znači ne morate kao kod, na primjer, Vegasa ili nekog drugog programa da sami vi to postavljate i sami. Ovde već imate generisane te, da kažem, split screenove, odnosno split screenove i taj split screen zapravo, i tako da ovde možete sami da to odradite, znači već imate generisane, možete i sami da generišete. Ja to zovem generisanje, a to je zapravo templation, klasičan templation. Tako da možete i sami da napravite i onda kada sledeći put nešto radite možete da lagano ubacite. Dakle, bukvalno ovde izaberete gde hoćete da stavite koji i onda ubacite i to je to. To je to. Sad, kod eksporta, odnosno kod tog rendanja video snimka, kao što vidite imate tri ova popularna formata. Ja preporučujem recimo ovaj format zato što YouTube najbrže obradi ovaj format. Ja sam pre sve u MP4 moje klipove pravio, međutim kasnije sam na YouTube čitao da zapravo je ovaj format koji YouTube najbrže obradi i najmanji gubitak kvaliteta je pri ovom formatu. Naravno imate tu i druge formate. Sad, device su uređaji gde možete direktno da za njih, znači samo bukvalno izaberete uređaj i on vam automatski prilagodi da to bude baš za taj uređaj format kada prebacate. YouTube je, ovo ima većina programa, ali ajde za one koji ipak ne znaju šta to znači, dakle on vam sam prilagodi vaš eksport, odnosno rendanje tog videa YouTube formatu, a to je uglavnom onaj format koji sam vam pokazao. Vi ovde znači samo izaberete kvalitet, ovde izaberete kojoj kategoriji spada vaš video, da li ćete odmah da bude public ili da bude privatan, pa posle vi da ga možda nešto dorađujete, dodajete, ne znam, anotacije i slično. To od vas zavisi, ovde možete odmah da ubacite tagove, deskripciju i
naziv i on kada završi rendanje automatski će postaviti taj klip na vaš YouTube kanal. To ću vam kasnije pokazati kako se tačno radi. To isto naravno možete uraditi i sa Facebookom, isto popunite i onda vam on postavi na Facebook kada se završi rendanje. Isto je i ovde. Imate također mogućnost da napravite DVD, onaj original DVD format, tako da bukvalno samo ubacite u CD-ROM vaš DVD disk i on će automatski kada završi rendanje da nareže taj DVD, to što ste napravili na DVD disk u DVD-u, bukvalno. Tako da, to je to. To je to što se tiče ovog uvoda u program. Sada ću vam pokazati kako se zapravo montira sa ovim programom i vidjet ćete koliko je jednostavan ovaj program i to je to. Evo ovako, dakle, kako se montira? Mislim da to je malo suvišno da vam pričam jer svi mi montiramo na svoj način i mislim da nema potrebe da vam pričam sad baš bukvalno kako se montira, već ću vam sada pokazati šta ovaj program zapravo sve može i koliko je program jednostavan i baš onako, da kažem, optimizovan za youtubere. Mislim, opet kažem, pokazat ću vam neke stvari koje sve program može u kratkim crtama, jer ne bih da dužim jer bi video trajao mnogo dugo. Pa ću otvoriti jedan projekat koji sam ja već radio. Ovo što mi ovdje izlazi, to su te stvari koje program ne može da pronađe jer sam ih ja izbrisao iz kompjutera pa ih više nema, ali nema veze, ono što je ostalo to će da mi prikaže. Dakle, to je onaj moj klip o Android telefonima koji sam baš preko ovog programa pravio. Evo ovdje na početku videa, recimo, oni koji su gledali primetili su da ovdje je nešto kao blurovano. Dakle, tu sam taj takozvani mozaik efekat ubacio i to možete vrlo jednostavno da odradite preko ovog programa klikom desni klik, power tool i evo ga taj mozaik. Znači, izaberete, recimo ako ste snimali neki video pa želite nešto da prekrijete u tom videu, ovaj mozaik efekat je strava. Dakle, bukvalno samo prekrijete to što želite prekrijete, ovamo možete da, znači, koliko će velike da vam budu te kockice i to je to, pogledajte. Znači, sada je to bukvalno blurovano. Znači, možete to da radite. Ovo su oni klasični prelazi koje sam stavljao u videu. Vidite, to su ovi prelazi koje možete ovdje da pronađete. Ovo blur što piše, to je onaj efekat koji, vidite kao, ne znam kako da sam, vidite šta je, to je taj efekat, vidite kako bi izgledalo bez toga. Znači, bilo bi ono obično. Znači, imate to su vam ovi, dakle, to su vam ti efekti koji idu preko nekog sadržaja. Ne znam šta bih mogao još. Imate, evo, split screen da vam pokažem kako funkcioniše. Ajde, podelit ćemo recimo šta god, nebitno. Znači, kliknuli smo na plus, stavimo tu, ovdje ćemo ubaciti 1. Evo, uzet ću odavde neki još snimak. I pogledajte sada kako to super. Sad sigurno se pitate samo možete gore da koristite ovaj timeline, znači ne, kada ispunite taj i hoćete recimo ispod da stavite, znači samo privučete ispod, evo pokazat ću vam kako se to radi, znači samo privučete ispod, pa možete ispod, kada vam nedostanu ovi za privlačenje, ne kažemo ispod, možete dodatne da ovdje izaberete i onda vam se pojave još. Recimo ako snimali ste gameplay i hoćete da se vaš glas jače čuje, pomoću ove ovdje trake možete jednostavno, pomoću zapravo ovog audio miksera možete jednostavno to da kontrolišete, jako je jednostavno. Evo ako, ja sam otvorio sada novi projekat i hajde recimo idemo redom, znači pravimo video. Stavili smo neku muziku, ovdje smo stavili tekst jednostavno menjate tako što uđete ovdje i ovdje ga jednostavno izmenite kako vama odgovara. I posle to možete sami da podesite da to bude u ovom pravogaoniku. I pogledajte, eto, ubacili smo tekst, naravno sad to imate ovdje dodatne neke tekstove, znači totalno je cool. Dakle, ubacili smo ajde neki video, sada hoćemo neke filtere da koristimo, znači jednostavnim privlačenjem dole vi ste ubacili taj filter. Mislim, ja sad lupam onako efekte, a vi naravno... Pa možete elemente neke, na primjer, da ubacite. Evo, na primjer, srce. I pogledajte kako to...
ove baš elementi su za one koji snimaju vlogove, na primjer koji hoće da im izlaze ono slova, da im iskaču svuda kada pričaju, da to bude onako moćno. To je baš onako za vlogere stvoreno i ovi stilovi ovih tekstova su baš onako za vlogere dobri, a naravno i za druge youtubere, samo ih izmenite. Evo recimo, secnemo klip ovde, secnuli smo ga i sad hoćemo da ubacimo neki ovaj prelazni efekat, na primjer ovaj. Jednostavnim privlačenjem dole ubacili smo i evo kako to izgleda. Vi kada montirate, vi ćete ozbiljno da to montirate, ja samo pokazujem. Sada, ono što se hoću da vam pokažem, a to je i mogućnost takozvanog zelenog zida, odnosno ako pravite nešto vezano za ono tipa green screen nešto, to možete isto raditi s ovim programom. Ja ovdje imam recimo moj outro, koji u sebi sadrži, ja sam ovaj outro pravio, ja mislim preko After Effects ili tako nekog programa, mislim da je After Effects, vidite ovdje sam ubacio ove zelene kockice, da bih kada koristim taj green screen, mogu da ih sklonim, a u pozadini da stavim, na primjer, one sličice sa YouTube-a i onda kada neko klikne, može da automatski ode na taj video snimak. Pa ću vam to sada i pokazati. Evo ovako, dakle, stavit ćemo neku sličicu onako bez veze, produžit ću je malo i stavit ću, na primjer, ovaj moj outro, odnosno taj završni video, i kao što vidite ovde u tom videu sam stavio te zelene kvadratiće da bih mogao lako da izmenim, odnosno da stavim u pozadini to što želim da stavim, jel? Desnim klikom na taj video gde se nalazi to što želite da uklonite, znači ne mora to da bude zelena površina, može bilo koja površina da se ukloni, ali to se ipak zove green screen, tako da najlakše je zelena jer je ona, ajde kažemo, neutralna, odnosno kapirate šta hoću da kažem. I sada ovdje ćemo malo da premotamo taj video i ovdje ćemo kliknuti ovako, znači možete bilo koju boju da uklonite kao što sam rekao, ovdje klikom na video on će automatski da ukloni tu boju koju želite da se ukloni i kao što vidite sada sam ja uklonio taj to zeleno i kada kliknem na OK prikazuje se sad ovo što je u pozadini, znači ova slika. Međutim, ja to koristim malo drugačije, pa ću vam sada pokazati. Dakle, ovdje imam te moje sličice koje ja koristim na YouTube, pa ću ubaciti lupam 4 sličice. I evo su te 4 sličice, samo što ću ih staviti ispod ovako, znači ući ćemo ovdje u medija i evo su znači te 4 sličice, ja ću sada staviti jednu ovdje, jednostavnim smanjivanjem stavim ovako, na primjer tu gdje je to, a onda ovaj video snimak gdje imaju ovi zeleni kvadratići stavim ispod i onda ona bukvalno stoji, vidite, ispod. Sad mogu malo ja to još i da sredim, pa sad recimo hoću da ubacim još jednu, smanjit ću je kako meni odgovara. Da, i evo sad recimo da vam pokažem kako to izgleda kada se pusti recimo. Sad, ima još puno toga što bih mogao da vam pokažem na ovom programu, ali sad ne bih da traje video jako dugo. Ovo su bile neke osnove. Ovo su bile, dakle, neke osnove ovog programa. Htio sam da vam pokažem šta ovaj sve program može da uradi i koliko je zaista moćan i koliko je stvarno prilagođen YouTuberima, a pritom je jako jednostavan. Link ovog programa će biti u opisu ovog videa, ako želite da ga skinete, da ga probate i tako dalje. Dakle, imate link u opisu i to je to. Ako možda želite nešto opširnije da vam kažem o ovom programu, pišite u komentarima. Ja sam Nenad i do sljedećeg videa, srdačan pozdrav!